clear tu te chibai vekule ni lai ni zana US a kwalzin phur le Black Hawk helicopter insu hian bulan tranila kwalzin phur American Airlines lo theina le Black Hawk helicopter chu US ona ni lai ni zan khan Washington DC a buru ka anin suwa Potomac River a antla zuya luye tang hian ruang somni chuang tu na hian lak chua ani toni American Airlines lo theina flight 5342 hi Wichita Kansas atanga thlok chuak ni in khwalzin somruk ba ka crew member palian chuanga Black Hawk Sirko CH-60 antia hianin sipai pathum man chuang boka Fort Belvoir Virginia atanga thlok chuak ni in training lai ani thu pen tu kon chuan asoyani thlotheina pani hi Ronald Reagan Washington National Airport bul naya anram huna ni lai ni zandar ko vel khan ni suwa Federal Aviation Administration chuan khwalzin phur thlotheina hian airport runway lamapan line sipai thlotheina Black Hawk hian aran su ni nan tar langa che sualna thlengawang hian Ronald Reagan Airport a thlotheina lut le chok tor zong te po anti top hal vekani Potomac River a hian thlotheina pania chuang te zon na hi thome kania he che sualna thlen dan po hi chui chian ngalani tur thu pen tu kon chuan tu chu asiamin an tar lang bokani chanchin thar danglama han kal le ngalila US President Donald Trump lak lu ani nuwa malak na sang ani chhozela US President Donald Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu karle US a zina White House meeting nei pui turin sawma Trump an January ni somni panga US President atana lak lu ani nuwa Netanyahu hi ramdang roi tu zin tura asom sakber ani White House in zin tura sawmani thuwa chua chu Israel Prime Minister office point chuakin Netanyahu chuan Israel le athenom te inkara remna le monna siamani theidan an soidun chu khak le ni ti te po soi boka Trump le Netanyahu te hian February ni li sangni somni panga meeting hian nei dorani President Trump hi Israel thlop tu nget tak ni in abik takin Israel in sepai chakna manga Hamas abai po a thlop thina Israel defense system thom chakpo a thlop boka President atana lak lu ani nuwa President kal chuak Joe Biden an Israel tana bom thonna tura lo ti top lai lok po putrama hian ron hlip ngal vekani ram rang in Gaza Strip Israel che dan an soilain an dem lu lain trama chuan an thlawang ho sak fo thunga atrama sa khan Jerusalem chu Israel khopoya pomin US embassy po Jerusalem ason chungchang te po ka kan the vekin arin oma Israel in Syria ram alwa Golan Heights anti te po aramanga achal na chu putrama hian alo pom sak bokani Israel hi US in ramdang sipai te puina apek thin dong tu lian per ni in February ni li a meeting an naya po Netanyahu chuan Biden a kai roi sarkar in Israel hena thon tur ral thom then khadatan sakang khati ve lo tura agin ngei po arin oma heiba ka hian Iran po nazo kan nor turin Trump hi Israel chuan aduwa Israel le Saudi Arabia in kar boruak chemek siam that tur chungchanga te po malak pui turin Israel Prime Minister hian putrama hi angen rin ani bokani heti lai hian inkahhai thuthung po akal mek zela inkahhai an pon nakal zela Israel Palestinian pol Hamas in remna an siam noya tangin thleng tho thumna tuna hian an nei akal mek zela Hamas hian ninga ni khanan mi ren mek zeka mi pariat an chualia Israel mi pathum le Thailand mi panga an chuani Israel lamin anram ajel atang mek Palestinian zinga zale som an chuave boka an mi chua zinga hian dam chuang tang tura hremna pek mi somthum le pani antela naw pang somthum anom bok ni in Hamas lam chuan an tar langani Israelin Palestinian mi a chua zinga hian Al-Aqsa Martyrs Brigade ho to lui Zakara Zubaydi baka Israel tho pui Palestinian mai chia athawanga dam chunga tang tura threm Muhammad atala te Israel mi sawbani thatua po thiam lo chantir Mohammed Bargauti te po antelani naktuk in rin ni a hian tangin thleng tholi na hi kalpui chunjom le ani don boka Hamas lam hian an mi hren mek zinga Israel mi pathum an chuadon ni in Israel Prime Minister chuan asoyani heti lai hian Israel le Palestinian Hamas te in dona awanga kovel mun ranga Palestinian te tan awanga boina chuak thin le norna po hi riat turatam emema heti lai hian putam chon thupek tharle vona te po ati chuak thar vele boka US
President Donald Trump chuan an rama juda huatna le en ran na thleng thin ti top tura malak na kong khata Palestinian Thlawhna lan tira nor huai hotatel ramdang mi University Israle de chu an rama thon kira tuna na vole nek boka Trump chon thupe ka ti chuwa diklo taka juda te huatna lan tira rik rap le thorum tho zonga che te da bo an ni don ti soya akai ruai sarkar chuan danang tekin heng mi te chunga hian ma ala don ni atia juda Israle de chuan en ran na le di rem na antonga campus a facility ti an man phalsak ani lawa library le classroom thling in di riam vole ko thlak hial ti an to kani ti in president thupek ti cho hian tar lan ania hei wang hian hediang thil thleng thin ti top na turin University campus a Palestinian firfiak pol khopna lan tir na atel ramdang zirlai visa holder zong chu dap chu ani don ni ti in putrama chuan soyani President Trump chuan Hamas thlop le thantu ramdang zirlai hre chu ti chu an student visa ati top sakngal tur thu te po soya heti la hian rights organization engamaza chuan Trump thu pek hin soi sela college zirlai de chuan Vietnam war le South Africa avon ronga wangi in thliar na om te du lo na an lan tirang khan Gaza a Israel in mi pui suat na kalpuina an du lo na an lan tirani tin Council on American Islamic Relations chuan atar langa advocacy group fire chuan sarkar lai pui thlop lo zong an ti wangai in thremna atana student visa ti top sak chu thil om lo tak ani tin thu chhuat ti po an siam ve bokani hati la hian Israel tan rumrut tu putrama hian Israel tana amalak na kong rang le Israel mi te atan na alan tir na kong a hian khau takin ading tlang le ngei na rin oma Israel tan lo tu Palestinian atana kong zo thin US khopui ranga kong zoa mala thin pol te pon tomim deuh tu rangai ani Japan rama World War II anniversary a teltura Donald Trump sawmna hi an envele lokela Japan a Hirosima le Nagasaki khomeir te chuan US President Donald Trump chu indo pui pani na hunlaya an khobom ani champha voi somrit na man pui tura telpui turin an soma he khomeir pani te hian President Trump ne na lekha thonin atom bom tuar tu hibakusa te tu sei teron ngai tha a remna le monna a om an du zia te ron thet pui le nuclear ral thom hlom zia I riat fe le zual theina turin local nge turin kan ngen cheni ti an somani nuclear ral thom ti bo na tur le khovela remna le monna tlon tling a om theina ta na hroi tu chak tak ni tur an ngen na thu te po hiboko sa te hian an ziak tel boka USian indo pui pani na hun lai kum sang khat zakwa somli le panga August ni ruk le ni kwa khan Hirosima le Nagasaki ya atom bom athaka indo na huna nuclear ral thom man ani na om chun ani bom an ni awanga re lote nuwa Japan hi atlom zuya indo pui pani na te po atop zui ve bokani kha atom bom thak awangin Hirosima khuwa mi nuai khat le singli vel thi in Nagasaki ya sing sari le sangli vel an thi boka mitam tak chu bom thak nuwa atom bom zungzam radiation awangin an thi vele bokani US chuan ton thlengin bom thak awangin official tekin tu pa choina ero an la sei chuak lo thunga kumsang ni le som khan US ambassador John Roos chu Hirosima a bom thak ani champha the dengna hun mana telin he huna US palai telma saberania kumni nuwa Nagasaki ya hun mana tel vele bokani kumsang ni le som poruk khan Barack Obama chuan Hirosima a hian kalin US President Changlai na Thlawhna ma saberania kumsang ni somni pathum khan Joe Biden chuan atlo vele ni Trump hian a President Trump ma sa chung khan khopui pani de hi atlo lo ve thung Hirosima le Nagasaki ya atom bom thlak tor tu tam chuak hibakusa an ti te chuan tun thlengin khovela remna le monna tuan tling om theia nuclear al thom te ti bo vek ani thena turin an theyang angin ma an la ve renga an malak na awang hian nikum kumsang ni somni pali mai po khan khovel choi moina ngai hlut Nobel Peace Prize chu hibakusa member jingami ni hon hidan ko hya nena hlan alo ni to bokani